Oshigwana omwararapo nawa nandi mupopithe mongula ndjika onena ya okavideo konena otatu ka popya kombinga yiikulya megameno nepango lyomukithi gosuuka. Ya okavideo tweka tegelele nale kwambo mwakala mwalandula. Ashike otandi gandja ombili sho inandi ka ninga mbala shaashi ondakala teningi omapekapeko opo ndimupe uuyelele wuli hwepo. Ya iikulya megameno lyosuuka nende mepango lyosuuka oyili pamaludhi gaali. Ya opuna iikulya mbi yina osuuka niikulya mbi yaana osuuka. Ya komuntu ena osuuka otuna okutseya iikulya mbi yina osuuka niikulya mbi yaana osuuka. Ya otuna okutseya kutya otuna okwiilonga kutya inatu pumbwa okumixa iikulya in the name of balanced diet. Shaashi balance diet ndjono ethimbo limwe ohayi tulitha iikulya yapuka sho tatu kambadhala okukombaina iikulya anuwa tulye shili healthy. Ya iikulya yomuntu ena osuuka nende ngele wahala okwiigamena kosuuka owuna okulya simple. Iikulya yoye noomenyu dhoye odhina okukala dhili simple. Ya toli iikulya inayi overmixwa. Combination inadhi kala unene odhindji. Ya oto satisfy kutya ngelo kala uvite lela kutya ngelo ondalyo oshikulya shimwe nende onyama alete nomeya okapana alete nomeya oshilya mondjila. Ya paife ndahala ne ukuthe opena nokambo koye opo ushange iikulya ngaashi yili kutya iikulya mbi yina osuuka naambi yaana osuuka. Iikulya mbi yina osuuka otatu tameke nayo. Mbyono iikulya mbi yina osuuka muyo yene. Iikulya ihe mbi tika popya iikulya mbi yina osuuka muyo yene nende ya ngaashi uuleke okaleke okena osuuka manga tokalya osuuka nale. Nende iikulya mbi shaa weili olutu otalu yinyanyula etalu yiningi osuuka. Ya iikulya mbyono ongaashi ne olundji iikulya mbi tuhole. Oshimbombo, iikwila, olwiishi, omakoloni, iihakautu, omboloto, ya okuudrang, uuleke, omagadhi goonyushi, esosa ngaashi ndhino hakutiwa chutney ndhi hatu longitha okuteleka nadho odhindji odhina osuuka. Ya omalovu ngaashi uusida uusavana mbono omaludhi ngo guusida ngo shaa shima toshi testinga ndele oshina osuuka o amarula adhihe dhono odhina osuuka. Ya nende waninga oshiima etoshi tula osuuka yoyene nayo osuuka shaa weili onena olutu osuuka molutu oyina okuya pombanda. Ya kehe shimwe ngaa to testinga nelaka lyoye ndele oshina osuuka. Iiyimati ngaashi oombe nomakwaava noondunga nomanuwa nomamengo iiyimati ayihe sho toyi dhiladhila oyina osuuka. Ya onkene ngele otoyili owuna okuyilya lela to ende nawa. Ya owuna ne okukala watseya ngawo opo sho tokalya ne wushi kutya nena ondalya oshimbombo nale iteli oshimbombo. Nena ondanwa ontaku nale itenuwa ontaku ondanwa nale. Shaashi iikulya mbyono ayihe yina osuuka ino pumbwa okuyilya pukehe meal. Ando ngaashi breakfast wali ne ongula onene owalya omboloto nolya oats. Toyi omutenya owalya oshimbombo. Ya toyi komatango natango kongulohi natango otolya salad. Ya omuntu gosuuka ando momukokomoko gwesiku opuna ngaa ethimbo limwe tolya oshiima tolya iikulya ndele kapuna nando iikulya shina osuuka nende ngele weshili tashi ningi osuuka kolutu. Ya osho ne tuna okukambadhala okukombaina nga. Ya iikulya mbi tayi landula kayina osuuka. Ya mbyono hatu ithana ne nokuli oyili mo green list. Kayina osuuka nande. Ya ongaashi ne oonyama dhomaludhi agehe. Ongele onyama yongombe, onyama yoshikombo, oohi, ondjuhwa, obiltong adhihe kadhina osuuka nande. Ya omahini kagena osuuka.
onatsa ngasho mahuku gongongo no natsa ngando aturanda mostora no tanga kadinosuka omboga mboga ngaye njetu yoshiwambo nayo kainosuka ya ospinach ya spinach ndinapo imwe mpano jino ompuku ndihole shasho ompuku kuningwa kumenekwa moshigardena ompuku kunwa ya utovulunga okukala moshikunino shoye muno spinach ija nendo metayera ya tukala toningo spinach tulyo spinach yoye nendo nonyama ya kumwe ngao shaera kutya ikulya ihe nzono kainosuka omayi kagenosuka ochisa kainosuka otakupopiwa bata omagadhi gobata nago kagenosuka no coconut oil ya no cabbage ndono no cauliflower no broccoli niitira ngaa yetu yoshiwambo itira oyindji kainosuka ya ikulya ihe nzono ouna kukala wiiwete opo ukale ushi kutya shanda ningo nendo omelette let me do a spinach omelette ndaninga spinach omelette anje kutya ikulya ihe nzono ndalongitha mono kainosuka ya ndalya spinach omelette anje etenwa omeya etikarara inegwedhapo omboloto medhina lyo balance diet shashi shanda gwedhapo omboloto opuwo lutu natango otalunyanyula omboloto taluninga osuka tailondo una kukala uwete kutya shoteji ikulya mbino ando elalakano kutya shoteji ikulya mbi yanosuka oteji ikulya nzono yanosuka opo lutu luvululukwepo kokunyanyula yosuka anje kokuninga yosuka anje iye pevi ndalya nale oshinima shinosuka ndalya nale oshimbombo mutenya oshimbombo shiwanawa kulilwa omutenya opo unyanyule opo ushilongithe opo ulongithe energy nzo opuwo ndalya nale oshimbombo itandiliwe posapi itandiliwe oshimbombo nendo oshinima shinosuka otandilya my spinach omelette opuwo itandikalala ya onyama ongashi wono poka kaina osuka avocado osho oshinima chara shimwe sigo mpano kashina osuka also with berries ngashi blueberries olives that's why olive hoimono yalongithwa mo Greek salad kainosuka coconut anwa naye kenosuka nuberries nembuye raspberries anushikani ya those berries shashi nendo toka testinga kakenosuka inakafombe ngewajombe uweterera kucho shima shinosuka ya ngwaje banana uweterera kucho shima shinosuka onkene ni imati kaishi yokuliwa kesiku nende with every meal in the name of balanced diet no omila dhimwe kadhina shara una kudhikutha ngadhana nando suka olutu lumene lyokulekula itosuka ya opuna ne iikulya mbi ilipo takutiwa iri pokati nzo atuithano irimo orange list ya oilinga you are going careful on them mara iikulya mbino nayo kunga nditala kwa inosuka shasho inosuka ya ma unonga kawishi ongashi ne omakunde nga omakukutu ya they are proteins maro inosuka sha olutu lwanyanyula natango taluninga osuka ngeni itovulu kulya omakunde kehe siku or with every meal makunde una kugatalako kutya nako genosuka una kugalya lela wakotoka nago ya opuna ne iiyimati ngashi teti iiyimati nayo iri pokati osuka yo is natural ya ne hani ndono is natural mara nayo oiri otayeto suka ilondi itoivulu kuilya kehe siku itovulu kehe siku otolya oshiyimati mixa esiku njonena ndino otandi detoxa nende for 7 days I'm detoxing my body of sugar omasiku ngono geli gaheyali otoka mbadhala osuka yoyelelo olutu detox olutu suka to the cell level onkene itolya iikulya nando inosuka onkene una kuavoid iiyimati shashi ngele owalya oshinima shosuka ya otoli nemo green list ya orange list opo ili oyina iikulya iwanawa ngashi omakunde niiyimati mara itovulu kulya emengo kesiku nende with every meal or tolye omamengo ogendji nende grapes ogendji ya list odho ndono dhitano nuneni ondemupa ration ondemupe
maro tandita nununa mpo mukare mushikuja nditi ikikuja mbiri mo green list nzono ya no suka oini tuiwethere komwene mbiri mo orange list oini tuiwethere komwene na mbiri mo red list nengashe carbohydrates. Most carbohydrates ikujo inji nzono atwithano carbohydrates oiri mo red list shashino shawali o carbohydrates shanda jo mboroto shanda jo shikwira shanda jo oruishi shanda jo shimbobo kucho shepungu kucho sho mahangu ndisho andu vini maimwa avu ya motati no ukwati wanua andi jare pungu ukwati wanua epungu kali no suka epungu na jo carbohydrates ojino suka shawa jo imbobo shepungu taushinyanyura etauningo suka onke utaruningo suka onke ni kuje henzono una kuija wakotoka itoiri ke siku itoiri with every meal timbori moto turunge uno suka yage otovuru kuskipa pues siku inoja o carbohydrates itokeija nande siku jarandura ya itashitino ho kuja shotori nao twetho miti otashichara kuja omiti otape adhiningo mishona ya ne side effect otape adhiningo mishona shasho otori nao ya una okukara uno kashina opo ututse oruturoye kucho taru responda ngini shoto ningo marunduru konga ya orututaru osuko otai humbatana na ngini shoto ningo marunduru konga no gikuja ya orutu iharui osuka ihari pevi yo kuyoyene omiti odho hadhi itura pevi ya kucha ngeshi jo piwende ngwe to kondroli kuja nawa tape odosa dhoe nadho dhina okuya pevi mari tashiti kucha wetho miti dhoe hasho tashiti oshino kuirongara okuja nawa unene kwa ambo eno suka opo ya manage ikuja yao nawa mbaya no suka nende yeri mo pre-diabetica ota kwathelwa neki ikuja okurivesa nendo kukondrolao suka ya ronde ya eko diabetic sasho uno pre-diabetic no diabetic ya mena kathingo tandi nushikano ya oshike ndina kuno nandi amukurete ti otono meya kucho kokopomba kucho matarara kucho geri warm kucho geri sparkling kucho geri still omeya otono ya ngero unudhigu kutulwa momeya okunwa omeya geyangeya shashanjo nonga omeya haga ningije nai tulamo kamongwa ya omongwa kausho problema konto eno suka actually omongwa hagu kwathele oruturu kumwe shasho omongwa oharu kwata omeya ya oharu kwata omeya nawa urutu etaru kali itoka itostama olundji ya tulamo kamongwa tono omeya tovulu okuno coffee ya no suka tovulu okuno ya watulamo nende omahini ngeino ihala ili black tovulu kuno tea ya nendo herbal tea yoye yamwene kujo taningo herbal tea dhaweni ndalongolo kuja anto taningi paipo herbal tea momafo gomakwava momafo gomamengo momafo go lemon tree dhao ya gomiti dhao ndono dhiimati okucha otovulu kunwa herbal tea yoye nendo tea yoye shara inotulamo suka shawa tulamo suka weshiona shasho suka ya oruto suka mombizo taironda ya tovulu okuno biltongo etono omeya ya nao shasho uno kamongwa nao hagu kwathele olutu lukale lwahara omeya ya oshongao ya konima yoka video huno ndatulako iikulya mbiri mo green list nditula nepo green bag orange bag and the red list po red bag so totala ne kuja iikulya mbiri po green list ombi ano suka mbiri ngashi ndati nale mbiri po orange list ombi no suka ili pokati na mbiri po red list ombi no suka muyoyene na mbi hainyanyulwe tainingo suka kolutu ya natwilongeni ngao tandika ya nandi mpandule sho mwapulakena nawa ya tangi unene nduvite ngangika pamwe oka video hano okuvitikiweko ya ngeri tovulu kulanda iikulya ihe nzono eat what you have in small portion. Thank you. Green list.
The red list. Sira wa mahangu.